Risha, te mana te whanana ne o tō piti ahuru rāna matahiti, ha mohi mai e awa tu poe no mahina, e ha te mana ana o. O ia mo, o hamo i te pu whaehau tu poe i te matahiti o e tautini wāneri i wāhuru mahitu. Nā roto me tō mātou tāona te hito o Emi Vainondon, te o puara i whahamau hoi pu whaehau tu poe i rutu tono iri. E ha te mea e tano e tāpa e hia, piti ahuru matahiti muri mai, wanu te mo hui pai mua. Nene parau e wonu o tūt mea ki tāwana o iri mo mohia atoa no te hawhawhan ora e a paruru me te he tōna huiratira. Huiratira no mā, te huiratira no mahina e tāno atu to mo oire tapiri. E ura mo matahiti mā tā mua mo whēra uhipa teito no moruro, te rira mo, no te se upe. O ia mo, o tipu to e me e piti ia, o te tramatiti hamau rai me te ipu whaehau, o tipu e me e piti rawe hupa no te upe, e nā raua o mua me te tapura hupa rutu te uri, traparau e no te whaehau tu pēu hei. E tā me te mahana o warahiro uto, o aroahai uto tēnei ahuru ti hapa. Te mana o tāi mātou ni tra whai tō ahuru mapiti tāta whaehau tu pēu tāmau, e tāno atu e ahuru mā iwa nene parau mo whaehau tu pēu e ame tauturi mātou. I sha e mo matahiti meri, no minohi o e whaatere rei, no te e aua tupu hei no mahina. E ha te man o pu au no oi, no te mohi pai tupu, iri tō tātou oire no mahina ni. Tō tra matahiti piti tautini hitu, o tū tra man oi tu tawana oiri e nominohi me wau e rātira rei no te whaehau tu pēu e, tāro me te mana ahuru matahiti muri mai, nene parau e ere me ohi. E roto tra nūra o tra tau e ahuru matahiti, nene parau e o mara ato e mau uhipa e tupuru te iri. E aua maoti mau mohia e horo e me roto tu mātou rima e tāno atu mau whaehau tu pēu o roa i mātou e ia pāruru me te tō mātou huiratira no mahina. Te veit ora, te mo iri tapiri mai, mea pira, arue, harea tu e popa ete, te roe amui tōne o tō te hipa, te mo teima. O ia mo, nene parau mātou pauroa, mo whaehau tu pēu hei nei teiti nei, me amui me te ia tupu nei hoi whiwhi e upire, tapapa, me te pau e ninu e rātou ia tapapa, e tapapa tu mātou. E hoa huru tōra tō pire e tō hiti aotera e tāno atu tō omai e tō hiti aotera e tāno atu tō aotera. Ia rohi nei mātou hoi whiwhi rei, niu nei e tapapa me hoa rātou. Parau o amui rā mātou pauro ni te hipa me amui au. Risha, e ha te mo tapuru hipa ta auto, i hare tauturu e te putapuro to e mawhatu. Nene parau e mātou pauroa mo whaehau tu pēu e, no mahina e tāno atu mā ki tāta no mahina tra o e whiwhiro he me tra e toru tamari. Nene parau mo taputapuro mātou tra tairatu ni tra wahi e o pare mo tra e toru tamari. Te rawe mātou nene parau e no atu e whaehau tu pēu e māui to hot mawhatu. E ha te mo upara e veira mo e auto te mo matahiti tātātou hare nei? Mo upara, nene parau e te inura ke taua, nā mātou e pauron māna hapipi, hapi to he me nahi e rawe te uhipa, ianu at mea o ite e whaenono i ni tara mo hapi rā teito, ianu onu ki tau mo, e nene parau e tāme te awe tiunu, e tāme ho e preo rarahi o ahau, me ohi e pahanu te uhipa e tuide, nene parau e no mātou e reto me ohi. Te mo mana hopea, Risha? Aita, mana hopea, nene a maruru ki tāwana oiri no mahina, wharira me hatuputara te oroa piti ahuru matahiti whaehau tu pēu no mahina, tāno atu mou wharehapira, tāno atu te pūrei o tomitera teitei, te rawe tō amui mai te hipa nā muni mātou, e tāno atu mou whaehau tu pēu hoi, tāno atu tara tō whiti, o te tapura, nene parau o tapura me te he mātou te tapura hipa.